Mpanao politika reny matetika zareo regny tsy raha sahisahy mipoitra zany ary tsy sahy mijoro zao satria fa hainy zareo fa vandy raha teneny zareo ary hainy zareo fa zavatra tsy marigna aby raha teneny zareo regny matetika zareo tsy de tena be resaky manahaka azy zao ary tsy saky zareo mihitsy hanao fanekena zany fa matoa zany za manao fanekena aminareo tena mijoro tena manao fanekena mianiana mihitsy tena sereny ty zalahy serety zavatra tena serety tena marina ty teneniko ty marina ty matoa zao tena sahy mihitsy hoe andao anao fanekena vono iaho raha tsy tanteraky io ka amiko tsy tokony salasala tsika zalahy tsy tokony salasala tsika hanohagna an Jesosy amty propagande ty ary tsy tokony homenamenatra koa nareo be da be koa ne olo resy lahatra amin'ny Facebook ao fa matahotra koa zareo tsy mipoitra tsy miteny manohagny Jesosy ve de mampisitrisitriky anareo agny zalahy ndao tsika hiboaky ndao hijoro fa Jesosy nanaovagny propagande eto fa tsy zaho Jesosy ka ndao tsika hijoro ndao tsika hitsangana ndao tsika hanohagny ndao tsika hanao ok zany ekenay zany fanjakan'i Jesosy zany ekenay zany fanjakam-pisorona zany ekenay ny hijoroany zany eto Madagasikara tena poro an'izany zahay tokony zany nataotsika agnaty Facebook fa matetiky nareo de matahotra koa sitrika koa sasany tsy masaky mipoitra sasany matahotra tsy haiko ino raha atahoranareo ndao tsika hanohagna an Jesosy zalahy ndao tsika hanohagna an Jesosy ndao tsika hanohagna ndao tsika hijoro vavolombelo ary magnentagna anareo zay fa resy lahatra rehetra aho mba samby hijoro vavolombelo jiaby nareo hamoaka CD nareo mba samby hamoaka video eto amin'ny Facebook aby mba samby ho hitan'olo hoe reto aby le olo fa resy lahatra am'izao fotoana ka magnentagna anareo zany mba samby hamoaka CD tsika mba ho hitan'ny bahoaka zany hoe ay fa maro be kany le olo resy lahatra fa manjary zaho raiky foana zany hitanareo eto aleo zany mba tsika jiabijiaby samby hitan'olo hoe ay fa maro kany le olo resy lahatra fanjakan'i Jesosy ty ma tsy resy lahatra olo fanjakanareo satanika reo tsy raha resy lahatra amin'ny politika lainganareo ny olo bebe vavanareo politika ranga ino nidiran'ny fanjakana ny resaky fivavahana sy ny politika ino nidiran'ny fivavahana sy ny politika zany raha teneninareo fangay ty sy diran'ny politika ty baba sisy politika ato ary tsy hanao politika zany zahay tsy hanohagna zany koa zay tsy mila politika lainga satanika zay tsy mila resaka politika tsy mila tsy ilainay zany ary angatahanay am Jesosy mihitsy hifoanan'i Jesosy eto Madagasikara politika io fa io foana mamotika anay io foana mampijaly anay io foana mampahory anay ka andao tsika hifidy an Jesosy sura zao fa maro olo resy lahatra ary efa be da be izy am'izao fotoana zao ka de mbola magnentagna zay mbola tsy resy lahatra ndao tsika hanaraka an Jesosy ndao tsika hifidy an Jesosy hanohagny fanjakan'i Jesosy misaotra anao nagnaraka an'ity fandarana anankiray ty mbola hitohy hatrany resaky misaotra tompoko